Салом алейкум, подписчикои Баха студио. Инак як тариф буромада дар Мегафон Лайф. Касоне ки сим-карти Мегафони Тоҷикистон дар приложение Мегафон Лайф используют мекунанд, ҳавоёда гуфтаниём. Мада тариф омад ки через Мегафон Лайф, тарифи Мегафон Лайф алиш мекунем бепул аз исуна ба Тоҷикистон занг мезанем. ҳозир ман шумода нишон метем. Дар омадем Мегафон Лайф. Дар сообщение мада омад ки лайф да. Ина сообщение, мехонем сообщение. Приходите на новый выгодный тариф, включается лайф. На ваше общение приложение Мегафон Лайф станет еще выгоднее. Наберите команду звездочка 550, звездочка 10, решетка, трубка вызов. Хамира набирать мекунед дар сим-картатон. Ҳамин командара тарифтон алиш мешавад. Дар шотон бояд 31 сомон бошад. Барои тариф алиш кардан 30 сомон мегирад. як моҳ 30 сомон меспорид, бепул внутрисети дора. Бо 100 минут ба дига оператораи Тоҷикистонда 100 минут SMS. Ман ҳамин командара набират кардам дар сим-картам заявка принимат кардам, лекин 10 бор кардам, заявка принимат кардам, тарофаро алиш накардам. Ба ма чӣ кор кардам? Ма баромадам айҷа, ини Мегафон Лайф нестаги исун се точкаи ку ҳамира зер кардам, настройкада даромадам, да пользователи соглашение да даромадам. Ини чизи кабуд cw megafon.tg ҳамида ма зер кардам. Вақте ки зер ки кардед, иҷада лишний кабинет меброяд. Лишний кабинета войти лишний кабинет. Лишний кабинет медрои. Вақте ки дромади номер телефону парол мега. Парол через SMS ҳамунҷа ҳамаша гуфтагиай. Через SMS медрояд. Вақте ки дромаде ина ваш номер, ваш бонус, текущий баланс ҳамаш дар ҳаминҷа менависа. Чизи сим-картатон. Вақте тарофаро алиш кардаанда ини сурати наушника меҷиқед. Сурати наушника ҷиқидед медарояд дар инҷа. Менависа ба забони урусӣ, ба забони тоҷикӣ. Кадом забонро мехоҳед гап занед? Иҷа нависаги русский, таҷик. Вибрат мене русский, начат диалога нажмат мекунед. Вақте начат налога нажмат кардед, операторда медрояд. Начат налог даромаде. Инҷа мега дождитесь оператор Сиёвуш, включается в разговор. Добрый вечер, меня зовут Сиёвуш. Чем я вам могу помочь? Ҳаминҷа менависед. Мехоҳам тарофама алиш кунам ё ки ягон чи менависед ки адам тарофатона алиш куна гуфта. Аус оператор мега ҳам тарофа дани сим-карта да номи кияй, дани паспортуш, серияи паспорту да фамилия, имя, отчестваш. Ава ё роҳӣ мекунед, оператор худшон чӣ мекунанд? Алиш мекунанд тарофата. Дар Мегафон Лайф тоғри мекунанд. Мегафон Лайф як моҳда 30 сомон мегира, як моҳ бепулакай. Исунам занг зани бепулай, усунам занг зананда бепул мешавад. Касоне ки обуна шудагӣ нест, обуна шавад, лайка зер кунед, то ки ҳама бохабар шаванд аз ин видео ва поделиться кунед видеоро дар ҳама. Хайр, то боздиди дигар дӯстони азизам, подписчикои Баха студио.